Бишкек көк кийимде шашын алуулу Мадаминбек Жалал Абад. Екі ұпай көк киімде балбанға. Madan, Casıl birinci karnı. Casıl. Тең кармайды, жашыл биринчи захват алат, анан көк кармайды. Аракет баланбайды. Тең түштү баландар. Bıkından çıkar bak. Madan bıkından çıkar. Екі ұпай жашыл киімде балбанға. Екі ұпай көк киімде балбанға. Турсена қайта кіресен дейді, адам көріп Тур солай давай десе. Бер бұл. Қойыр. Тұрса. Кибур. Син арқа çöl. Egon takor. Жатмада. Bir ұпай көк киімде балбанға. Жетпеді ме?
Bir upay yaşıl giyimce balonga. Köp giyimcenin iki tizeli kalganlığına baylanıştı. Yaşılga bir upay. Bundan keyin 90 kg salmoqda bu finalistler dayanıp durgular. Kotorbayev, Nurkendi Bishkek, Hocamuratov, Bekturgan Bishkek. Finaldık bitteş dayanamaz. Akırkı minutlar. İyi kupay kök giyimce balonga. Böyle yapıyorsun sen. Makinede yok mu? Olmazsa değil mi? Balonun maşinasının balonunu büyük mü? İyi kupay kök giyimce balonga. Stop. 2 minuta 29 sekundada 9. sevinde Cengişke Şarşenalıoğlu Madaminbek yetişti. Canlabada bulası. Tavuş 55 kilogramda. Kızlar. 55 kilogram kızlar. Formadan çıklar. Silo zemini. 55 kilogram kızlar. 55 kilogramda. Forma